mbegu ama. Tariki 19 mweri wa gatatu mwaka wa 2020 niguo thirikari ya bururi wa Somalia yarutire mukana wa kurugamia thogori ya mīraa ya kuma guku bururi-ini ikinya riria yaugire yatacokirie iri ta njira ya kwigitira kumana na murimu wa COVID-19 inde gukinyiria riu mukana uyu nduri wateanirio kumana na mirugamo ngurani ya mabururi maya meri. Pesa za mīraa ilipotea, sisi watoto wako kwa shuleni na sisi tuna pesa za kupeleka watoto kwa shule kwa sababu mīraa ilianguka mabei. Hata wengi wale marafiki wengi wale tulikuwa na wao walipotea, sababu hatuwezi hata pata namna ya kwenda kuwatembelea, ndio hatuwezi pata namna ya pesa ya kulipia nauli ndio tuone tukawatembelea. Ni mukana ukoretwo ri iguthainene kuri arimi a mīraa a miena itiganite ta Maua na Mutiati tondu kuhingwo wa thoko iyo kwa matigire matari na thoko ya makiria ma tani 50 cia mīraa iria ciarikanaga ni cia makiria ma ciringi milioni 20 indi riu thina uyu urorete gukinya muthia thutha wa President Uhuru Kenyatta gucera bururi-ini wa Somalia na gukorwo na gikaro na President mweru wa bururi ucio Hassan Mohamud kuria marariririe ciigie ndugu ya mabururi maya meri. I personally look forward to working with you to remove all barriers to trade, to open our borders, and to establish air links between our two countries so that our people can come closer together. Tumekuwa tukizungumza wataalamu wetu na wataalamu wa pande hiyo ingine tuone njia gani tunaweza kurudia kuuza zao la mīraa huko Mogadishu, na hayo mazungumzo yalikamilika jana wakati tulitembea huko na President wa Kenya. Kuringana na Minister wa Urimi Peter Munya, miario yothe ya guteithiriria kuhingura thoko yo ya Somalia ni irikiriirio na arimi a guku bururi-ini matanyitwo gukana hingurirwo mirango ya bururi ucio thutha wa ciumia 2 tondu riu kiria gitigarite ni President Uhuru na President Mohamud gwikira kirore agreement ya wiguano ucio. Soko ya mīraa itafunguka within the next 2 weeks. Ile inafanywa sasa ni ile kasi preparation work ya kuhakikisha kila kitu iko tayari. Munya oho augite gucokereria gwa thogori ino ya bururi wa Kenya na Somalia niguo gutithiriria arimi a mīraa kuona thoko ya mabururi mangi tondu ihinda-ini riri mabururi maingi mathi magira mīraa ya bururi-ini ucio wa Somalia, na hiyo itafungua masoko mengine. Tunajua kuna pia transit trade ya mīraa ambayo hufanyika kutoka Mogadishu kuenda kwa nchi jirani, kuenda hata Middle East na kule kwingine ambako hatutaki kusema mengi. Kwa hivyo hiyo ni soko muhimu sana ambayo itashikilia masoko mengine. Kuringana na Munya, kuhingurwo gwa thoko ino ya mīraa oho niguo gukorwo na uguni munene hari guteithiriria kuhingura kiharo kia ndege kia Isiolo tondu kumana na riu mīraa irikuagwo imwe kwa imwe kuma kiharo-ini kiu handu hayo kwamba gutwarwo kaunti-ini ya Nairobi ta hau kabere. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.